Syak kerwit ke Israel saha ke Hezbollah nalor ki namding jong ke Iran hinin ke janmit sengi sajany. Pinpau Prime Minister jong keri Israel Benjamin Netanyahu bakla dei kapor ki weipat kiri ha kapertei banyas no tilang ban Kristyan ya ke Israel ha kane kapor. Pin but biang ke Iran saki weipat ki namding ya ke Israel ne ke step sengi ublay. Temu udun latrom ya ke jingya keren bat ke Iran tang ba kuapat ban sange ya katma. Yo jingerap dawai ke Afghanistan na keri India halor ke jing syak kerwit estra ke Pakistan na du ke kat ndriu terik mentau penai leber. En peteng bantit peniang ke India na ke Iran. Bat krek ki B-52 Stratofortress jong keri Amerika banlej sya Middle East. Hadin bakari Israel klamatik jing jot ke basyirkeh nin ke janmit sengit sajaj na ke jing ter namding jong ke Iran kata hadimona bat arat ki bedai kinong ba jong keri Israel kepala pendong banya briu palat dor jongut bat mensa palat ars pangut kepadai ke jeka pajba haka bagi tagi Iron Dome jong keri Israel kimlasyu bante lakam bat kepadai ru ke jing julor ke jurtam bat keban ningkong tam jong ke Israel ha kene katma Persia ke Iran. Prime Minister jong keri Israel Benjamin Netanyahu hadin kene ke jingja ula penpauru da ke baong. Bakla dei kapor ya ki weipat kiri ya ke pertei bakin Kristyan lem ya ke Israel ha kene kapor. Kumba kila don ki katto kene teli kiri ki bala mi syakmat banyas no ketilang. Henry ke Israel tang ha ke jing syak ter namding ha ke Iran Henry ne ke step sengi ublay kelas syak kerwidru ke wei ketang ha ke Hezbollah kata ke kali thma jong keri Israel kebala penlong ya wei pat usipa jong keri Israel banmin saujur ke Israel kelamat ya ke jing kun thma jan baro na kiliang kata persyak ke Hezbollah na Lebanon ke Hamas na Gaza ke Hamas kepala kemenru ya ke jing ter namding jong ke Iran kadba ke Yemen Houthis kepala kuak pan joinlang no ha kene katma Persia ke Israel kadba ke Iran klapen but staki weipat ki namding ya ke Israel ne ke step sengi ublay kepala yo basir penhap no pat dag taki Iron Dome jong ke Israel bat ke Israel klak kerwit ya ki ketem sipai jong ke RGC kum ke keput keliang keba perla bentip kat nenggut kladep pen kelon yapno kad bagi kubor kila kamba Abdullah Trump mula kuah banyak keren biang bat ke Iran kataling ba ke jingya keren kebayajling ba ke Qatar bat ke Egypt kad ba Abdullah Trump kuapat ba ke temakan sang eno ha ke ba ke jingya keren bat ke jing temu jong Abdullah Trump kadai ban penbore ke Iran ban plibiang ya ke Strait of Hormuz ka ba ula ai poru sapu prakenta ya ke Iran bahkan plibiang ya ke Strait of Hormuz bat lada ke Iran kan plibiang ya ke Strait of Hormuz na keling jong keri Amerika kan sedang ban kerwit ningkong ya kita ki nuclear plant ki ba hedu jong keri Iran Henry ke Iran kelakam baladakan don ke jing keren dei ban don syua ke jing senge yasit kasis fire kan don syu ke jing syahir tmahdin Henry na keling jong Donald Trump la kentaj mardor ban senge syua ka tma ha ka ba ke jing kwa jong Donald Trump kadai ba ke Iran kan penduna ban snai taki namding ki ba poi ki hajar kilometer nang ta zero uranium enrichment Henry kane kampat urlong setia foreign minister ke Egypt Turki Saudi Arabia bat ke Pakistan kiladon ke jing kenduk lang ha ka sengi palai Riyadh Saudi Arabia ka ba patip ke senjam ka ba ken sim kat ba ken dia mentah kadang yai peteng ban tit peniang na Iran kum taru imat kene katma ha ka jaka pakan kut keloi kan nang pur penban na ka wei keri se ka wei pat bat ka ke banang jan nang nei syakmat to ngana api ki wei pat ki khubor ki ban dangwan ku blai sibun